Pemirsa wisata domestik kantun medue pikeda antuk kelimbakang malih. Punika mawinan Kemenparekraf Pacang Nabdabin. Kuentanan wisatawan domestik Wisdom melarapan program diskon pariwisata. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio Mausang nincapang potensi Wisdom pina ke usaha antuk nangyang sektor pariwisata. Program diskon pariwisata kerencanayang kaluncurang ring warsa kali tali selikur kemargiang yening kahanan sampun muali deg-deg antuk mungkah pariwisata utawi vaksin COVID-19 sampun janten. Dani Mausang diskon pariwisata sida nyokong paket wisata domestik. Ring tengahing pandemi puniki tios kasumekenan krama antuk karesikan destinasi wisata daya beli masyarakat taler nedunang. Dan ngejantenang rauh mangkin ngelimbak tren pariwisata baru. Punika mawinan kedabdabin antuk program pariwisata anyar puniki sane kaaptiang sida nyarengang samian angge nenten wantah saking hotel miwah jasa transportasi nanging kedadosang paket pariwisata sane murah tur mapikole. Kemenparekraf merencana nincapang spending wisatawan Nusantara. Indonesia jantan madwe populasi sani pinih akeh ngawinang wisata domestik kantun sida kainggilang. Napi malih Indonesia madwe sumber daya alam antuk nyokong industri pariwisata. Sektor pariwisata kantun sida katincapang antuk belanja utawi spending volume perjalanan Wisdom. Tios punika wenten potensi saking krama sanenanin melancaran ke duro negara. Program puniki kaaptiang sida ngawentuk pariwisata sida mualing limbak. Suardike Bisnis Bali Nguningayang.